vokniak zon thlanili inrin ni kan lo thleng tarang mai kan channel min lo thlir saka min lo tlo sak tu te chunga lom thu kan han soinona kan video bulthan na ni danga kan tiang bokin India defense lam mangin bul kan han tran vele anga India khovel mi pui tamberna kan ni tamme ka economy lama po kan thang chho ve zela chuti lai chuanin ral thuam lama hianin intlan siak na chaktakin sarkar rang rang in kara hena kalme kani hei Russia Ukraine lam kan puang na savio maya he kumli zet in do na kalme ka hian ral thuam tam tak man ral ni in sumle pai tam tak khoral ani to nun na tam tak chan ani to boka US think tank lamina an report dan phei kha chuanin mi makte doi ni chuang zet thi le hliamanom reng to maya turu takani Russia hian atur na sajwal ni in langa achan chu mi ram chunga lu ta khatia aral vadau khan ni wangin anor tu zo kan nia chan che jok ti te pon choila indon lama hian chu chu ani dan thin ani anor jok tu hian sipai nun na han chan tam cho kare Russia po hianin noi li tanga noi nga in karvel sipai chan to ni US lam chuan an soya Ukraine po hi turu takani Ukraine po hianin noi khat ta tanga noi ni in kar sipai chan to angin US think tank te chuan an tar lang nge chutiang khop chuanin hein do na hi ra phlaka ama ero chu hein do na ra phlak tak kalmek awang hian ral thuam lama thanna lian tak oma technology abikin drone technology a hian Ukraine hi a than pha viau ni na langa lo thailo a hunina aron norawanga mason na han neina interna drone technology anti drone system ate po mason na chaktak Ukraine hian an nei pha ani Russia ram chung ril jok be thei turin drone te po tuna hian technology thar thuam an duang chuak chho me ka chumi mang chuan Russia ram chung thuk jok ate be puyan thlak chho ta me ka ni hi Ukraine ram re tanga ke em sang khat pialama te an drone te hian Russia oil mun ma te han vaka pal pup mai ania Russia tan chetna lian tak tak a thleng to a chumi phubalak nan chuan Russia hianin na tak main darkar somli le paret kalta chung khan Ukraine an bei ani chungte po chukan la puang chho zelanga kan punthin ta gang khan Russia Ukraine in dona hi sarkar tam tak chuan an lo thlir renga engral thuam nge ding chang engral thuam nge in dona muala tangkai ti te chumi mil chuanin ral thuam tha nei tumin man lo la ve bokani chumi jinga chun India po kan tela drone tha nei tumin malak na chaktakina kalpui ve mek boka chuti rualin fighter aircraft 5th generation fighter aircraft te nei tumin India chon ma ala amaro chu malak na hi akal chaklei theilo AMCA anti advanced combat medium aircraft chungchang kha kan lo hriat thin kha hi mason na om ve bek ma sela engtika nge ti hlorlina ni don hi hriat hlei thei anilo chuti lai chuan India ina ama tual chung siam Tejas fighter kan hreome Tejas fighter po hi upgrade chho reng ani tuna hian a hammer precision guided bomb anti bomb thajat mai hindo thlona ina European indo thlona engamoza tina an man tangkai mai ania hetiang hammer hi lei hnuai khor chiat na ata thafaran mai ani lei hnuai bunker han khor chiat na ata na an man tlang lona ni a hei hi Tejasa en chin ania hlotling hle nia soi ani India Defense Ministry in thu chuan siam danin Tejasa man tur hammer precision guided bomb zaruk zet chu leiturin an approve fel nia soi ani chu mai ba ka MPATGMS antia chumi te Russian origin Varba air defense system te high altitude pseudo satellite te chumi leina atan chuan India hian cheng vebel chasanga jatan approve nia soi ani bok Defense Acquisition Council DAC meeting chu July ni thum hian nayania hei he poimo viau maya India military leadership rang Chief of Defense Staff General Anil Chauhan te Army Chief General Upendra Diwadi te Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi tele Air Chief Marshal AP Singh ten meeting hi han kalpuyan naya heta DAC meeting a hianin ral thom rang ni chena kan soi tak cheng vebel se sanga jet sen na turkha an pom nia soi ani proposal pakhata chuanin main portable anti-tank guided missile MPATGM anti hi India ral thuam siam tu company lian Defense Research and Development Organization ho siam hi leiturin an approve boka
Indian Army hian anti-tank guided missile darput missile kan ti main portable hi zabor vel launcher zavel an order rin ania chu sumi ina aken tel missile sangni zathum po atel don ani tin 5 simulator cha tel turani don boka hi bar dynamic limited BDL ho kutsuak ani don boka he project value hi cheng webel se sangni zaruk tur ani thu defense ministry chuan thu chuan siam proposal lian tham pakhata chuanin hammer missile zaruk zet leina tur hi ania hi precision guided munition ania friends safran ho kutsuak ani he system tangkai tak tur hi Bharat Electronic Limited bel ho in friends ne na tangdu na anduan chua turan ni boka hi teja sa hian enchin ani to nge he deal hi cheng vebel che sang ni zaliman turan ni don bok Indian Air Force thuam chakna turan ni a Rafale and light combat aircraft tejas ina an thlak thei tur an ka chua thei tur hammer missile hi India hian nei trewatum ani ama khan India khan hammer missile hi engemaza ta lo lei to a sang ni som ni Galwan Valley India le China lian tham taka in beina akal nu khan India chon hammer missile le turin thutlok na lo siam to emergency procurement power atangin lei alo ni to bokani tin Defense Acquisition Council chuanin Russian origin Verba very short range air defense system V Sharat Santi chu Russian hena tanga lei turin thutlok na siam bok hi Army Air Defense Corps ho man tur ani tin India na an leile tur pakhata chu fixed wing pseudo satellite hi ania hi surveillance kalpuina atana tangkai viau dona high altitude mun sang neuhleka han kalpuina ante enthlagen thlaina kalpui tana tangkai dona naval shipborne aerial system ti changklunna atante software defined radio atante chumi communication line atana tangkai tak turani don boka tin kamikaze drone thi chil drone kan ti mai ina a target ne so taka achuya amu theina turle target achu che theina turin hetiang fixed wing suido satellite hian tangkai viau maya chumi atan chon India hian sumtam tak sena tumbok ani oi tunla chu world cup kan en na sa a international news vel te po hi en tu kan nei tlem phani te ponan langa world cup lam mitin main kan en na sa a chuwangin world cup lam thule hlatlema zong han zeptel vele lokila fil chung khelmual chung in khel ero kan hriat de vek to wangin hantar lang lem lo vela minol puina kan hriat lem lo ang chi thil pakhat man zana Germany le Paraguay khan in khela Germany kha Paraguay khan ponthuan tel tir world cup atangin an bye bye ani kha German khan an ponthuan tel an raman kir pha chutiang chuanin ramlian world cup history a chuanin champion voyenge mazat lo champion to Germany chu Paraguay chun an tlom der mai ani kha world cup zongjong a hianin hero thar hi kan mutrina mipuina kan hriat thar le ronlar thar hloi ang chi te world cup history kan en chuan world cup apiang hian hetiang hian om ve bok ani chutiang ani lai chuanin chanchin lom om pialama chanchin lungai thlak te aloin septel ve bok thina soccer fans ten hei hian boy pui ve viau thin bok ani sanale somni parok FIFA World Cup hi country atangin ram pathuma khel ani kha ram te naw tak tak te anvoi khat khelna angte po tun tuma hian kan mu ani ram te naw zinga goalkeeper mingthang tak tak te po kha Cape Verde an goalkeeper vojin ha te po alar viau mai nge a anvoi khat khelna ani a chanchin te page social media kan lo monual to kha hero thar haron ni ringot maya star thar haron ni ringot mai kum somli ral kai to a tiang khan amimal takpon lokna tam tak anei pha nge a chutila chon Paraguay goalkeeper hi kan soi mai thei don lo Paraguay goalkeeper hi Orlando Gil ania ani hi Germany laka Paraguay chanhim tu kan ti thei ome khelmol pon lama achanchin hi soccer fans te ngai ven ania story lungche thlak tak pakhat oma chuju social media te ron vordar ani nge a Orlando Gil Paraguay goalkeeper hian goalkeeping equipment a goal ven thomno ti mai teang chu arhal nia soi ani football fans tam tak chuan Gil a chanchin hian ngai ven viau maya goalkeeper glove dollar somnga man chho tuna hian
amang nia soi ani hei hian football fans te rilru dekhle nia soi ania Paraguay World Cup chanchina chuan hero Orlando Gil an goalkeeper hi ani mek ania thlasom pariat kalta khan afa papiang hlim en kol na turin medical expense atan a goal ven thom hno hi alo hral to nia soi ani chuwangin tuna hian dollar somnga manche glove abun ta nia soi ani boka amai ro chu hun har sa takara Germany an machona hoisen takin tuna hian Paraguay chuanin malam han pan le mek ani kan hre tangin Germany na nin khel khan Paraguay chan him tu ania knockout stage an chuang kaya penalty a 4-1 in Germany kha an tlom ta ani kha kan hre tangin tun rum World Cup hi kumsom kwa parok history anei chung hianin team somli pariat an lu voi khatna ania Canada Mexico United States ate World Cup hi khelani a khopui som paruka khel mek ani tunruma player langsar ber tin soingam ani anga chungte chu kumsomli pakhat mi Cristiano Ronaldo tele Lionel Messi kumsomtum pariada upate he player panhi hi khovel mipui football ngai ne tu tena an thlir ber ni te ponan lang ani tuna hian group stage an len langkaya anin tuma ngam ti hi khovel hriat chak le mu chak ani tun World Cup a hian player lo sang zolte han lor lokila World Cup an khela wanga an hlolam ni lawin club an hlote chutiang thlir telte po chuan nia Cristiano Ronaldo hian in dollar maktadu e zathum borvel jet a hlo a hei hi Portugal mi kumsom thum pakhat Cristiano Ronaldo hian in dollar maktadu e zathum jet tuna hian hlo anei meka ani hi soccer history a hlo sang ber ani mai pialama sport a po ani hi hlo sang ber anga ngai ania panhina chuan Messi ani ya dollar maktadu e za somli ani ve thum pathumna chuan dollar maktadu e somkwa panga hlo tu Kylian Mbappe ni in ani hi kumsom ni pasari ni in kan hria tangin France in ngana pakhat ania goal ron thun thei phian le ngala top scorer ni turle golden boot dong thei tur zinga tuna hian ma eng nei takin hala khel me kani palina chuan dollar maktadu e somriat hlo tu Erling Haaland kha ania Norway mi ni in kumsom ni panga ania Manchester City a hianin contract asign a hian hlo tam viau bok pangana hian dollar maktadu e somruk hlo tu Vinicius Junior hi ani boka ani hi Brazil mi ania Brazilian star mitam takina tunin khela po hianin an en falbik an chin chia falbik zinga mi ani nge parukna chuan dollar maktadu e somnga panga hlo tu Mohamed Salah kha ania Egypt ania goal athun thei phian boka Liverpool a hianin winger ani meka juni som panga khan kumsom thum pali akai ve chi bok ani pasarina chuan dollar maktadu e somnga pali hlo tu Sadio Mane hi ani Senegal lamani ya kumsom thum pali ania Senegal po hi World Cup a hian kan mutafawa an thleng sang lo na chungin group stage han thlen chang an nei ve zok thin ani pariat na chuan dollar maktadu e somli pali hlo tu Just Bellingham England kha ani tuntum World Cup a po hian Bellingham hi England player zinga chuna langsar Paul ania ken nen an langsar viau mai pakwana chuan dollar maktadu e somli pathum hlo tu Lamine Yamal kha ania Spain ani hilano pang kumsom pariat borvel chawalania Barca hian a khel thina tun World Cup a po hian Spain tan Yamal hi ain lana mitam tak mitfuk na hani bokani kha somna chun dollar maktadu e somli pakhat hlo tu Hurricane England in ngana hania goal athun thei phian mai Germany Bundesliga lama hian a khela ani hi German club lama hi chuanin hlosang zol som pakhat zinga tel zak tuteng khop chuan a hlo hi atlem lem lo international match a in lana game za som pathuma goal som sari pakwa anei thaya tuteng khop chuan goal hi thun thei tun World Cup a England in ngana ber pakhat ania ani po hi golden boot dong thei tur zinga mitam tak rin kai ani dollar maktadu e somthum pariat hlo mek tu Neymar Brazil star ania ani hi chu soitam ngai lewin kan hre o me kum somthum pali mi ania kang ho kha player hlo tam zual tun World Cup arun in lan te zinga mi anni o puan turi tam viau na chungin international news lam a han kalsan le taila tunlai chu Russia Ukraine laman in be na sakhop maya
kaninga ninga ni zan po khan drone le missile mangin Ukraine khopui Russia chuna beite renga mi pare tan thi ba ka hliam tam takan omani khami nu khanin be pui thana lian tak mai Russia khan kalpui le in mi som ni pani zet an thia ki fa phei chuanin apartment chhong ko zeta sang kha an kapa al hluah mai kha ta khan mi tam takan tang khang nge a an tanga chanchuak tu tim ten thei top chuin an be a han chanchuak thei ram hlom ani inchan ton na Russia Ukraine kara hian ala kal mek zela enge hemi te pani in be po hi anan zel don kumli zet in be to an ni a amai ro chu Russia hian mason na hani chhozel ni in langa chuti la in Ukraine po hian Russia ramril jok be thei turin ral thuamte a cher kluk mai boka drone thanem tak Ukraine hian siam chuakin chu technology thara thuam mani Russia ramril jok ka phak thur hian aren sia thui viau mai ke em sang tel te heng drone te hian an thlok phaka chutiang chuanin thil drone kamikaze drone angkha Ukraine hian amang na sa Russia oil mun ma infrastructure baina na mangna sa Russia portal boy pha ve viau ani hi ole pontur tom to komma se kha ti china khan kan du to le phot aniang chu kovel thutharin dona thutharam bial buena te he channel a hian ti chhuwa thin ania in lo ngai chang zel don ya du to le photang ni man nuam ve ko le